Yebo lapha ngingasuka kungela ngisho ubaba oyedwa ombambileyo. Hayi akeke kuhloni. Wonke ongenileyo. Ubani futhi ongenileyo. Hayi kathi susuzwe lokubamba suphamisa izandla. Wena uthongeni. Nalo i3 uzanda. Uzanda. DJ akudile ukwamna sibona khona lapho fast. Very choppers. 10 minutes zami lezasiseleyo anti. Nge10 minutes zami funa baba la bembambe lapha kathesi. Just bembambe nje kuphela. Just bembambe bese beziphumela manje. Ubambe manje usiphuma manje. Bamba la ngiyadlala hayi. Mana akekho phambi kumbamba kuphela. Ubaba lo usazombamba anti. Kodwa ngathesi uza angeke manje umuntu mina ngingakabona ukuthi engahamba lami uzangikwanisa yini. Yabo mina phela ngibone ukuthi ubaba lo uyawazi ukupeyida yini. 1 2 zwana awuvela lapha ngibona ngeke ngenzele so. Yenza so kancane. Njengami so. Ngicane nje. Yenza so. Yenza ukuthi ungakwanisi ukuthi ngikhiphe fast. Eqedani khise phambi kwenu likhangele. Ende likhotha imlomo le yangikhisa abantu banomlomo omileyo so. Ende lapha ngifuna liyaza njengabantu basiraza abanelikhisa anti. Ngoba maningi amadoda ewawona agcina 2 years ikhisi la. Ozayahluleka nje ngithatha omunye ngifaka omunye. Hello DJ alizenzele okwenu liyangilungisela into engiyenzileyo. Akungifakele ukwamna sibone. Right.